Sure, I moet die honestly. Kom op, Patriots. Ons is hier op die waterfront. Ja. Pesse, waar is u vandag? Op die waterfront. Op die waterfront. Yes, ek is bijna niks. Ik sta cement pas op waterfront. Wat sê die matrikulant daar? Yes. Nee, ek is 100. Hoe sien dag is so ver aan die kant? Ja, een ding weer lekker dag die Ah. vir jou. Ja, jou. Is dan niks nie. Yes, jou. Wat sê Kotas? Ah? Groen. Ah, Kaidi! Wat sê Kaidi boy? Lekker hier hoor. Dat Wat is sê Pastor Koffie? ons berei ons kinders voor vir parlement. Vir die government. Ons maak hulle reg van 'n jong ouderdom af. Ja, Hulle gaan ons lei yes. in 20 jaar van nou af. Yes. Ons En die pais aan die government van die Republiek van Suid-Afrika. Afrika. Yes. Halleluja. Wat sê Bianca? Blanche, just come. Wat sê Ishanaya? Mas met bed. Wat sê op bed? Hoe was Parliament is live op Facebook? Wat sê Dorinkies? Hoe was Ek pa? sê, ons baie nie, ons staan saam met vas. Op die waterfront. Op die waterfront. Wat wil u sê vir President Kaiser McKenzie? Dankie vir Dankie Rita die geleentheid vir die geleentheid om in parlement te kan om in wees. die parlement. So we are here live. Ons het 'n lekker oggend gehad by parlement en nou gaan ons gou lunch. Wat sê ons future lawyer? Hoe was die trip vanoggend? Baie lekker. Jy het geniet? As daar iets wat jy wou sê? Wat vir jou interessant was of iets wat jy Alles met is interessant. En ek voel maybe een lag wil ek op ons eet. Maybe. Maybe. As moontlik, né? Alles Kami. Wat sê die Youth League se chairperson van ons team? Dit was baie uitstekend. Ek wil elke jong mens bemoedig om te sê, dit maak nie saak waar jy gaan of wat jy omstandighede as jy kan boe uit by jou pyramid kan jy boe uitkom. Yes, ma'am. Chairperson of the people. Yes. People. And what do you say? All the way from Middelpost in Saldanha, how was your experience? Nice. Was it nice? Did you enjoy it? Yes. Would you recommend other youth to also come should we plan another trip to Parliament? Yes. Hoe voel jy gemotiveerd? Voel jy inspired? Gemotiveerd. Het was nogal nice. Enjoy. Wil jy ietsie sê? Ek wil net sê dat was 'n baie nice experience. Iets wat ek altyd sal onthou en koester in my hart en ook soos hy gesê het om vir ander jongelinge aan te moedig om te kom en kyk dan om vir hulle ook te nog terug te gee dat hulle ook kom. Ja. Om ook dat te experience. Ja. I'm Okay. so excited. Okay. Anything else? Anyone else wants to add? Ons wil net vir die Mayo baie dankie sê dat sy ook vir ons uitgebring en vir ons kursusse te koop. Anything you want to say? Veteran? Adelaide kan 'n bietjie praat. Auntie Liza, hoe was jouw experience geweest? Ik wil net dankie eerstens van mij sê baie dankie. Het was 'n voorreg. Het was heeltemal my wind uit die seil uit geslaan. Yes, ma'am. Was my eerste keer wat het was awesome sal ek sê. Ja. Ek waardeer dit baie op 16-jarige ouderdom wat ek in parlement was. Sweet 16. Yes, and thank you so much PA. Ja, PA, baie dankie. Dankie Meyer vir die dag. Baie dankie. Wil jy niks op president sê nie? Umbisa. Ons was daar maar jy weet jy op 'n maandag. Sy was daar. Wat doen jy op 'n naweek en jy nie maandag by die kantoor? Asseblief Umbisa. Ek het jou skoon saamgebring. Ek het die boodskap afgegee. Ja. Toe bring ek dit weer huis toe want jy was nie daar nie. Nou was my by Wampie scones eat. Salut. Hoe was jouw experience geweest? My juffrou Boysen. Dit was baie nice. Geniet. Ja, baie geniet en ek hoop dat ek kan
Ek is bly. And then also jong man daar met earphones, headphones. How was your experience? Wat was jouw ervaring? Dat was baie lekker is en ek geniet alles. Ja. En sal jy vir iemand aanbeveel as ons weer so iets moet beplan om saam te kom? Ek wil aanbeveel want is iets goed om politiek toe te kom en miskien is oor die politiek te kry en te help met die gemeenskap. Ja. Om die gemeenskap te help. Awesome. So hy is al die pad van Diasville in Woodford, Saldanha. And you, how do you feel? Wat was jouw experience? Het was baie nice en ek het En sal jy iemand aanbeveel as jy nou by die skool, waar gaan jy skool by? Western. Ek het ook by Western school gegaan. As jy nou terug gaan skool toe, skool gaan nou aan, hulle vra nou vir jou, hulle sê sy was by die parlement, wat sal sy vir hulle sê? Ek sal wel sê ook aanbeveel om saam. As ons weer, ja. So dit het baie enjoy, ne? Yes. So hier is ons nou. Ons gaan 'n bietjie lunch eet hier. Paisa niks jong. And then we have none other than Zion. Sy's matriek by Diasville. So what was your experience? It was very nice, it was very fun learning new things. Yeah. Did you enjoy it? Yes. And then we have our media lady, Zoe. How was your experience, Zoe? I enjoyed it. Did you enjoy it? It was nice to learn because I want to go into politics, so it was good seeing. You are grade 12 now. Matric. Yeah, kind of. Yeah, online. So she's an online student, very different than the rest of the children here. So you say you enjoyed it and you would want to go into politics. Yes, that's the plan. Yeah, next year. Yes. You want to study political science or? I feel like I first want to go into law. Yeah. I can carry on with political studies. After that? Yes. So to you this meant a lot? Yes, it did. It did. It sparked that thing even more now. It honestly did, seeing where I'm going to work. Yeah. Wow, amazing. So yeah, that is our youth. Wat ons uitgebring het vandag op die laaste dag van die Youth Month na Parliament toe. So that is as the mayoral candidate, my contribution towards the youth of SPM. And I believe it will not be the first nor the last time that we will have a group of youth to come to Parliament and spend a few hours with us in Cape Town. Yeah, it's nice to see the excitement and om 'n bietjie net uit te kom saam met die jeug. President moes ook gesê die jeug is van 16 tot 21. So we should apply and adapt ourselves to that also. So ons het hier 'n paar graad 8 leerders. We have grade 8 learners here up until matric, and then we have 2 or 3 learners that's on the gap year. Wat nou klaar gemaak het laas jaar met skool en wat by die huis is, so for them also it meant a lot. So yeah, that is our small contribution towards the youth for Youth Month. En verder gaan ons maar net gou 'n burger en chippy enjoy before we go home. Salute Patriots van die Paisani, and thank you so much to our President, Honorable Minister Gayton McKenzie, for opening up the door and affording us an opportunity to also be part of delegates to go and visit the House of Parliament. Biza, who made it possible for us with the arrangements, and Leader Rose, wat vir ons so mooi geassisted tot nou toe nog. We went to go and see the offices where our patriots are actually working at Parliament, so it was a very nice trip, nice experience. Hulle is encouraged, hulle het weer moed om aan te gaan, en nou enjoy hulle gou daardie game hier by die waterfront. Nothing. Sure, I would do honestly.